Ekundi kirwe kia miongo ni kiunikite na uteithio bokuma ikirio bichi ya mabunge omwe Kuro Elizabeth Kailemia onani ndio tumirite kithira gita na mbere gukiria mirandi ina inginde ne matura kiria kaitene kamuchemanio yo mwaka yo murandi yo ne Kailemia ne bekirite wirane bogweta na mbere kuba watambaru na ubaokiria ekimutagi na utwandetwe wangu iretwe mono ukinya kibiri cia kia miogo kwija kuretera kia miogo water project pipes na hii project yambiriria kagita mai na members akwe 5000 gwende batu na bonde bware ni anto 700 budget AGM yao kwa ndo wana ntube na AGM na ni antube na maendeleo uran kuthganiria maendeleo ambaretere pipes sha 12 inches kubaretra pipe mugwanja na 12 inches ishe goro mai yao 25,000 per pipe kwa huyu shumete ke Kailemia Foundation nuntuba kwenda kuona roje roenga na interesionde ana na mami batia kama ta roje na mitongi na of course bone roje rakorema nuntu agriculture neo backbone economy yetu na Kenya na tukumenya antu baanda irio bia roje utethera kwena mpara at any time inye baremwa kwanda bia kwendia bakaanda bia kurio yana bao kwenda gucokeria inya thirikari yetu nkatho cia mwanya nuntu kama itukuona thirikari William Samoei Ruto na munini owe kendekene gwita ngugi itukuthithia thoko yake gakoromone uti thoko enge Kenya yonthe imbeca jaire yei ni tengeretwe 800 million kenda thoko yake nande nare antu bagongithagia twana nare into bigeka abitiga kuora na bantu jange jamaingi ndarache bukugwe nithi uraite antu betu nuntu ne antu betu amiru boragwa bagitanitie kuma rutero rwa nithi mbeca icirio na imkumenya mwaka juju ithira inyayo ikambiririe gwakwa